Knjiga istoričarke Aleksandre Vuletić "Brak u modernoj Srbiji", koja sagledava brak kroz uticaje države, crkve, društva i pojedinca u Srbiji 19. i 20. veka u vreme stvaranja moderne države i društva, predstavljena je na promociji u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Ja se već dosta dugo bavim istorijom braka u 19. veku, znači to je tema na kojoj sam ja doktorirala, objavila već jednu knjigu, objavila veći broj radova na tu i slične teme, a ova knjiga je pokušaj da svoj dosadašnji akademski rad transponujem u naučno-popularni. Dakle, ono čime sam se već godinama, da ne kažem i decenijama bavila, da dakle približim široj čitalačkoj publici. Tokom celog 19. veka Srbija je u pogledu zakona koji se tiču braka, kao i u pogledu drugih zakona, sledila evropske primere. Dakle, od oslobođenja od turske vlasti, srpska država nastoji da se oslobodi tog osmanskog nasleđa i da srpsku državu i društvo što više preuredi na primeru razvijenih evropskih država u to vreme. Knjiga "Brak u modernoj Srbiji" obiluje autentičnom arhivskom građom, brojnim svedočanstvima, sudskim presudama, čime na izvrstan način približava čitaocu prošlost, ali i ukazuje koliko se stvari nisu mnogo promenile do danas. Pa dok sam se bavila nekim sličnim temama u arhivima, naišla sam na veliki broj dokumenata koji govore o braku u Srbiji u to vreme i ti dokumenti su mi se učinili zanimljivim i čini mi se da oni bacaju jedno drugačije svetlo na brak u 19. veku nego što se to obično misli. Odnosno, brak je, mislim, bio mnogo kompleksniji, slojevitiji, živopisniji u to vreme nego što mi to danas mislimo. Pored autorke, o knjizi su govorili urednik Nebojša Jovanović i istoričarka Katarina Mitrović.